Ini pi waro ngau Suni Bareh napo East Gentle Hills District Chenong Narambai hagadong skin chendria. Tengah ni sengi debuk ka resign letter yunga kasti wo ino ikakam NGO apo kelama ka JSM nakidau nga ang nodo na em ka thong yunga ka dreams wo yakun na ka election arpule te haju por nga raju mana kamu president yonga western region president yonga Thalaskein but yuwagati mana general secretary yonga eastern region te sa tho o yakapor ka nga da to por ujin ba em ka dream go yonga wo poi sa ka thong te daw da panbor na gi wa he yonga sein wo ki u kar ko do gi nga wo plai ki nga wo yakuna ni ga election te ka thong gi nga ka nang kong to ni ga wi how are you agni politics woman kat ni bon sadu ki kam pisai nga ko wanra ya ka jing khoi haga chinchar khadar kam ongi clean politics nba UP ho pai kan isngi ki khat prasnem ka rang sedang yo vote mo sentip ki dejan yo vote to TBO dejan yo bisa Henry nga ko wanra daga new mindset waki bru ki udan long khat prasnem jijrong wo tip bito ke election mentok ke bisa ke election ajis ket iwo kiri kalen kor ko wakia hadu te wo sa tho gi to bu de jing do wai ma ye ke election ba u vote phi to you have the right to vote kawar nga ko le ujin kamo bu nuksa gi khon khunro yang district woro hi kuwi how you kat ni ki candidate ki wa group house nem sidrong how you man ate u present candidate u MLA yoi u Shri Karman Chila udang lepau sans nem tar gumtu bru udang khunro hendre nga bu ga thong hawa u mandang samla ngala bu ga challenge nga udang samla u yakun prasamla te bule nuksa yapi ki khon khunro wa kuntu yapi wa hadang por udang samla yapi sia kam politics nimba limba ki khon khunro yulti dau khoi ka kam kre kam po sinchar kar ite dau nga kerpa de phi kinong krchan wo ilat phi nga wo pu je ka thong wo thu ki lat ki kabu wo chna ya ka ain wa mnu ya dai ga jai bundru yong i de was kem de wo pura how you kan ni ho pa charmbai road che cleariat bon ki barjela wan chong ha chnong ga yong i haju por le bon ki mendari ki wa yada ya ki bru em che barjela te leng yonga ngabu ga thong wo tholat tho bui wo yo ya ka ain ga waskem wo yada ga jai bru yong i ka waso haju por le tho ko yupi yuman kan ni to bon ki pli waduk dog ki skim yang ka sarkar henry duk ki wo don hi wo ka skim tinga ko agnot wa woro phi ki nong krchan mo sabha ek akti tumun tidiang gayong phi khnang mun po ja thong yo lat ki pli ki bru ki do ma yo ki skim yo mat gi yo ki tip o ki skim gadang em lum ta gayong i wo khat do to ka thong wi nga yo phi wo to open ku i ki jaga puli buti po district khnang wa ga kamujo ka district ka college yung i po district lam em gatang gawi ka government college ni tada bu wi nga thong wo em kam wo yo ki ka college le na yu suk ki kon ki samla hapo district banulai sa jinga ki thau dang suk ki yo ki hapo ka district ki wi ko le wo bu ka thong wo yo ka district entrepreneurship training institute ba man yo kam gani ka institute bon ki bru yo ki skills ki development ha kanu kanu ka thong ki ko ki uman red ki wi teneleng yung saisen pan ki jing ka pat na phi waro kino ga chan po 6 cleared constituency wo evi ti timun ti yang yong phi wo ka chan nga kam candidate yong phi ya ka party ngan do pnna step ngi wi de ki yu yin te du te kin tenoni kublai chipun shejar